ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯁꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯕꯨ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯅꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯔꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ पाव संदों पिजरी लमदम असिदा शांति ओइना इंगना चिंगना लेहनब होनबदा मणिपुरी नुपी सिंगी अचौब थौदांग लई हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi नुपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा नुपीला निमित की थोरमदा फोंदोखरे मांगना मखाताना हाइखिबदा मणिपुरी नुपी सिंग असि मेहौरोल दगी हौना नुपा सिंगना तौबंगमदबा थौदांग कया पुदुना लागले मतम अमगी मणिपुरी नुपी सिंगी थौना लिंगजेल ngasiगी मिरोलना तमजनिंगाइनी लमदम असि शांति ओइना लेननबा अमदी सखतपा पुरंगना होनबदा मणिपुरी नुपी सिंगी अचौब थौदांग लई हाइखि नुपी कांगलुपना मतमदुगी इमाय बेन सिंगदुगी फिबम इंदुना समाजकी याइफनबगिदमतदा नहुनना कथोपगा लोइनना स्टेट असिदा लैबा इशू पुनमक्ता कंस्ट्रक्टिव ओइबा सजेशन पीबीदुना कोइगी स्टेट असे यामना शांति लैबा अमदी चापत थौरांगदा हेन कुमांग चाउसननबा होनबदा लैरिबा गवर्नमेंट अदुगा लैबा तोंगान संस्थान सिंह हाइबतारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुनमक अदुगा लोकल बॉडी पुनमक लैरिबा मयाम पुनमका खुसम नरगा स्टेट असे यामना शांति लैबा तंगदु लैताबा अदुगुंबा समाज अमा ओइना होनबदा मयाम पुनमक मरुओइना पर्टिकुलरली इमा इवेंट सिंगी मतेंग पीबीयू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगमना हाइखिबदा मणिपुरी सिंग असि मेहौरोल दगी हौना मिखापन बाहितबा जातिनी मणिपुरी नुपी सिंगना ब्रिटिश लेंगा की मयोक्ता हौखिबा नुपी सिंगी अचौब इहौ अमा ओइखिबा नुपीलाल अदुना ब्रिटिश लेंगाक्ता पिखिबा साफु अदुना मणिपुरी नुपी सिंगी थौना लिंगजेल अदु मयक सेंगना उट्रबनी हाइखि मणिपुरी अखलपुनम नि तमलेरे पनी तक्ता पिजे लंकत सजत अमदी in all respect एकोगी समाज सन पठापन मक्ता एकोगी कल्चर लेगे चल पठाप लेगे मधुना गचबने थौनारो पटपंगमदी एकोगी माकोगी मता मसुना सिनतरा कई तो कोपरा तो कोन कई कोपरा अतुगुंडी थौनाथि थलो थौना फदिसिंगी इमासिंगी मसा मसुसी नतरा खाय अदुगी मखोदुना अदु थौना उपता है कई दमकता अदुगी समाज से इन मैदंदगा समाजमा वटपादगा समाजमा नुसीसानगा समाजमा विपान तांगबदु समाजमा ओइरिदमकता अखोय पुनमक्सु इमासिंदा हमदिरम फिगमदो अखोय ना अतपचुंगनि लवी Masiki Thauramada Manipur Legislative Assembly की Speaker T.S. Lokeshwar, Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar, Industries Minister Govindas Konthauzam, Deputy Speaker Preso Simre, Chief Secretary O. Navakishore, DGP Sahid Ahmad Amadi, Civil Amadi Police की मकोक थोंगबा Official Kyasu Saruyaki. Masiki Thauramada Thongna Fabi Leikidraba Lamdam Asigi Imasigi Mapamda Leishu Katuna Kaikunaba Utki. थौरंग मरी लेनेना नुपीलाल मेमोरियल एसोसिएशन अमदी नुपीलाल एंड खोंगजोंगवार मेमोरियल सोसाइटी की आर्टिस्ट सिंह सानबा नुपीलाल ड्रामा उठकी नुपीलाल निसिंग थौरम ngasi मणिपुर की मफम क्या यावना मणिपुर की वांगमदसु पांथोकनख्रे हुमुद्रा तरुक सुबा नुपीलाल निसिंग थौरंग मरी लेनेना स्टेट लेवल नुपीलाल निसिंग लमजेल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इम्फाल ना सिंदुना ngasi कुनमरी सुबा स्टेट लेवल निसिंग लमजेल अमसुंग निसिंग थौरम पांथोकरे नुपी लिसिंग अमरोमना सरुक यादुना नुपीलाल कॉम्प्लेक्स दगी कमिटी की प्रेसिडेंट KSS प्रभासिनीना लमथाकी सिंजामई सुपरमार्केट निसिंग लमजेल अदुगी लमथुंगफम ओइकी हिगोक हंगामापाल अमदी अंगांग मचू हाइना चही चहीगी मतुंगिना खाइदोक्तुना चेनखिबा निसिंग लमजेल अदुदा हिगोक मचूगी चही 35 दगी 95 फाउगी मनुंगदा लेबा कांगलुपता टियाम कोंजिनदगी के सोनिया एस बंदना अमदी खुराई चाइथबिदगी एल मुनसनाना अहानबा अनिशुबा अमदी अहुमसुबा ताकी
Hangamapal Masugi Chahi Niputarutagi, Yankimapal Fawgi Oina, Tagel Kongpaldagi, P. Indira Amadi, Kangabogdagi S. Bidiyasna, Ahanba Amadi Anishubataki. Angama Machugi, Chahi Hompugi Kanguki Matakta, Kongzom Bazardagi, Istv Hemal, Lilong Jajingdagi M. Memcha Amadi, Wangoidagi, T.S. Ekasnina, Ahanba Anishuba Masung Ahumsabataki. Sinjamai supermarket ta lamjeloi singlam thong laba matungda mafamduda pangthokiba ningseng tharamda PSA Minister I Hemosandra Organizing Committee gi President KSS Prabhasni yauna miyoi kyana sarugyaki Minister Hemosandra na haikibada Manipur da lariba jati khudingmakna magi firol setuna lamjel asa sarugyarabadi amukka hena lingching lamjel asigi wahan thoklaigani haiki Matangi chahidagi su adukki matik yam chawu function na tawlaga mayam je loina concept biba Manipur gi kona concept nagi yahan biba akoigi maitai gi akoigi phanek sin nataba akoigi ima kuki ima singi natada naga singi adagi muslim mayam gi nupi mayam gi kano si loina mag yahan bilaga madugi sattam ama akoi sinjamai da madu pukhatpa ngamra honasi Amarumda nupila ningsing thoksillu khwairaman ima kaithal nasu sinduna State Museum Mamangdagi Kachel Pambi Ima Ivel Singh Nasaru Yaduna Khwairaman Ima Kachel Fawa Ningsing Lamjel Ama Social Welfare Minister AK Mirawaina Lamthaki Lamjel Lamthabagi Thoramda Minister AK Mirawaina Haikibada Nupilal Thorambu Ningsing Bakak Natana Matamdugi Ima Singi Thongna Maribang Ningsibagi Wakulon Adubusu Tamgadabani Ngasigi Mirolda Lairiba Lamdam Sigi Zati Kangukyagi Mioshina Aigi Haiba Wakalonda Mang Thaduna Thabak Sangsin Narakwadagi Damdam Masi Laitadana Lairi Lingjel manada haibasina awan ba mata purak wangamloi lamdamasi chakhat lamjelda sangsinsi hairabadi ekoi amatoina punsinabagi tangai fadabalai haiki Manipur da lairiba aikoi khudingmak aikoi iramdam bu kanjanaba ai jati bu ngakchenabagi wakhalon ama aikoi da phauri adubu chawkhalakpagi matungina aigi policy program tongan ba maira paibi haina aikoi thoklai aduda natana aikoi nupi sangsan mayam ama tholai social organization gi movement ji tongan bagi matungina magi lawhom to part lawre haraga aikoi last di punsin aduna ama toibagi aikoi amatani habi wakhalon dudi adumak aikoi lairi Nupilal Ningsing Lamjel asi state ki thakta amakhak pangthok lambadagi handak chahidagi di Kaichel Pambi Ima Ibel Singh yauna lekai dasu pangthokna ba haurakle Nupi Maira Marup Elangwam lekai amadi Elangwam lekai Youth Club na Sinduna Elangwam lekai lerak machada leiba Lalit Bihari Mandapta Nupila Ningsing thoram pangthokpaga loinana Elangwam lekai lerak machadagi Ningsing Lamjel amasu TNK Ningsing Lamjel adu Nupilal Complex Zorba Matungda Amuk Hana Thoram Pangthok Phamda Lamthungki Thoranga Mari Lenana Lekai du Leiba Sana Khotnaba Amadi Class 11 12 ta Mark Wangna Fanglakpa Mahairoi Singda Manamathum Piki Ngasigi Thoram aduda Sili Langliba Lupki Luchingbi Kyana Sarukyaki Amaramda Elangwam Lekai Apunba Nupi Maira Lup Amadi Young Progressive and Athletic Club Elangwam Lekai Nasusinduna Ningsing Lamjel Ama Pangthoki Pisum Oinam Lekai Degi Elangwam Lekai Community Hall Fawachian Kiba Ningsing Lamjel Aduda Nupi Yankai Henbana Sarukyaki Bharat ki Oina Smart City Chama Sengwit Kadoriba Asida Hanba Festa Imphal City bu Yahongnaba Lalbu Tang Taramanga Fawgi Manungda Bharat Sarkar da Smart City gi chap chaba report piduna taksiluragani haina Chief Secretary O Navagisona Hongdokre Ngasi Mahaki Secretary Taleba Office da Pangtokpa Pawmusna Unabada Mahang Makata na Haikibada Smart City Amasem Navagidama Tha Ani Ahum Asida Imphal Municipal Council Amadi Mahut Department na Manipur da Leba Maru Oina Imphal Manung da Leiba Tongan ba Mioi Sing Amadi Sarkar gi Makok Thongba Singdagi Mo Logduna Imphal bu Plan City Uhenaba Khanabada Urban Mobility na Khwaidagi Chunagani Haina Mod Pirakwadagi Urban Mobility Oina Khangatle Smart City ki Oina Hana Leriba Mapam Sing Asida Dakar Oiba Sing Hapchinduna Imphal Manumbu Smart City Oina Semganaba Chief Minister Yauna Imphal Manung Leriba Local MLA Singa Kumna Khanakre IMCM di Mahut Department ki Mihu Singh Yauna Pangthokiba Pawmising Unaba Aduda Mangna Makhatan Haikibada Miyamgi Mod Loraba Matungda Miyamgi Apambagi Matungina Tabakasi Bekekadabani Haiki I wafam ji Imphal Municipality ki Chairman adugi Imphal Municipal Area da laiba Honorable MLA Singi Mamangda khoi ngarang thamduna Honorable CM yauna meeting tore adu parjana pami posi tawsi haina makhoi gi su endorsement pibire
सी मतदी कंसल्टिंग तानरगा महूत डिपार्टमेंट हंदकी डिसेंबर की तारीख 13 फाउबदा भारत सरकार इम्फाल सिटी की सिटी स्मार्ट सिटी होइबगी प्रोजेक्ट प्रपोजल से सबमिट तौरनी चटखिबा डिसेंबर की तांग 8 की अयुपुंग 9 मखाइरोम ताबा मतमदा मसागी मयुम की थोंगालदगी मांगखिबा चैरेल खोंगनांग लेकाइदगी चही अनि खक्तंग आइबा मोइरांगथेम पाइखुंबा कौबा नुपा मसा अदु थोंगाल मयादा लेबा पुखरी अमदा सीदुना लेरमले हाइरी जेनिम्सदा पोस्टमार्टम की दमक पुखरे हाइरी लालिबा डिसेंबर की तांग 19 दगी चथगदोरिबा 10 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 33 सुबा सेशन असे मपुंग फानबगी दमक असेंबली कॉम्प्लेक्स मनुंगदा गाड़ी संथोक संगसिन गाड़ी थमफम अमदी अतै नियम ग्या मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ना खंगलगले कैराव केंद्र की मनुंग चन्ना लेरिबा मोइरांग खुलदगी यारिपोक लंबी रोमदा चटपा किलोमीटर 2 मखाइरोम सांगबा लंबी असि केंद्रस्थ लेबा एमआई खान कौबमियो अमना ngasiदगी सेमदिन बा हौख्रे लमदम अदोंगी खुलगी खुलाकपा सिंगना लंबी सेम्बा होरपदा थगतपा फोंदोंनखी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना ngasi हतादा लेबा राज्य सभा के एमपी अब्दुल सलाम की इमुंग मनुंगी लुहोंगबा यावबा लाकपदा यूनाइटेड हाटा गोलापटी डेवलपमेंट काउंसिल ना गोलापटी एरिया की लंबी अमदी ड्रेन सेम्बी दे हाइदुना यानिंगदबा फोंदोक्तुना लंबी थिंगनबा होनाख्रे पुलिस ना काउंसिल की मियोइसिंग कंट्रोल तौदुना लंबी चीफ मिनिस्टर की खोंगचट्टा अकाइबा थोनखिदे काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी ने फोंदरपदा गोलापटी एरिया की लंबी अच्छी चही कुन हेना सेम्बिदना लाकपना कुदोंग चादब कया मायोगनरी ड्रेन फत्तबदगी नोंग चुबगा इसिंग टोयना थुमबदगी चथोक चसिंदा अवाबा मा ओइरी अथुबा मतमदा लंबी अमदी ड्रेन सेम्बियु हाइना चीफ मिनिस्टर की पुकनिंग चिंचिनखी मणिपुर की मपा मपी होरिबा लेबा आसी की मपू होरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अथुबा मतमदा मियंग चंबिद्रबदी मसिगी मखा ताबा शहर सिगी मनुंगदा क्वाइदिगी अमोटबा जगह अमनी मसिदा स्मार्ट सिटी सेमगदोरिमनी अदु तौदोरिमनी हाइना लावरिबा पुनमकसे उन तैन बंगक्तनी मदुना अथुबा मतमदा मफम एरिया से सेंगदोकबियो ड्रेन फगलनबियो लंबी फगलनबियो Rethinking and redesigning of criminal justice system in Manipur Haibasda Kananeba Mipam Ama Ngasi Hotel Classic the Pangtokre North East Dialogue Forum NEDF Nasinuna Pangtokiba Thoram Adida Senior Advocate Kaidem Mani Forum ki Secretary U Navakisor Law College ki Professor and Pramod Manipur High Court ke Advocate S Ravindra Singba Miyakana Sarugyaki Taranga Mari Lenena Senior Advocate Kaidem Manina Haikibada Criminal Justice System fail oiriba asi mai pahanaba kidamak haukiba hauzik oiriba amadi tungda lakadoriba singi matangda ningthina leinaduna khangminna batangai fade Criminal Justice System soiriba asigi matangda policy amma ningthina lehenba mathau tai haiki Professor Pramod haikibada Criminal Justice Commission amma lehenbagi tangai fadaba leire masina maning makha tamna thabak tawba ngamgani Humanitarian law asi Manipur amadi India ki oina yamna maru oirabasu masigi kanaba mapung phana phanganba ngamdabana mi amagi phangpham thokpa hak asi ningthina phanghanba ngamdri Korta tongan ba casing pandulari ba si maru oina khudam changdam phangdabanani masna maram ojuna asumba puthokna ba hona bada amadi mioibagi hak mapung phana phanghanba ngamdabani haiki concrete information data madugi darkar oga machak mayam jo ko accumulate to obtain to required to the same masi am tamai khati masi kadai digi logo to no hai ki source mayam ma ko across the world the tendering difficulties moile to giba mayam sing say we better refer to those incidences there we will find some kind of fruitful information kara data kara process kara ko soidana fangani when we are concerned with the changing reforming criminal justice system in Manipur particularly Rims ki staff nurse Samagatara Tarulongnabagi ngasi exam center tarada pangthokiba asigi question paper assessing amuktangda khandoklaga akhanaba monitoring team amana yengsilaga hayeng fawgi manungda haidoknaba hotnari haina Rims ki director Ritana Phungdoragle Kung matungda amo koina security loina na koina question ti loi lokhalani adu mapandagi mi la koi si computerized OMR sit moi si yeng tori university se within 3-4 hours atu moi na yeng bangam ni hai aduna koina ngamaga di ngasi mak haidok pa ngamaga di apare ngamdra so hayeng ai phawda di koina result haidok pa ngamna makana jagani MSF Imphal East District Committee amadi Bisnupur District Committee na magi district singi manungda leiriba school college amadi board ki film sing yangsin bada awada pa kya leramba thengnare hairi National Lok Adalat ki sarok amo oina ngasi Manipur da su Manipur State Legal Services Authority na sinduna uripok ta leiba terap court ta pangthoki
Imphal West amasung Imphal East ki oina punna tongan case lisingani subna taramapan paikhatki. Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary R.K. Memjana Fongdorakpada ngasi loishin khraba case sing makhata na court ta chatnaroi masina atuba matamda achumba phanganba ngamlagani haiki. Punna case 2219 ngasi lo adalat asida Imphal East amdi Imphal West ki oina puthokse lok adalata loinaba case sing asidi masegi matakta appeal habidu leroi masina luirabani pesa tingdre ukil gi bharat ukil gi fi tingdre saki sabun puthopage awabadu leitre sumnagi normal koto aragadi ekoi saki amu puthokani argument amu tawgani che sang amu puthokani loinama amu sum sathagadoi sidadi ngasi adu madu saki lobunate hainaraga yanaba mongda amaga khanaraga yanaraga loisenba case ni aduna yamna athuba justice phangnaba mayamda mating pangnaba paisa sangdana case loisenba yaba upay amani mase hauji loisilakpada mariba pau amhana nupila linsing thoram pak sanna pangthoknakre lamdam sida santi lehina ba honabada manipuri nupi singi jawrwa thokdang lai haina chief minister na phongdokre amadi ahan ba festa imphal bu smart city ode sengwatpada yahonnaba december 15 fawgi manungda marirena bu singda report piragani haina chief secretary na phongdokre hojikidi istv ki pawni dabiru singwa mukhana khumjari